dosadašnjih večeri ja nisam predstavljala naše goste, jer se radilo o onima koji su inače bivali u Valjevskoj biblioteci i prosto kada napravite koncept za program, odredite osobu koja će voditi, kako to sad kažemo, moderatora, nekoga ko će celu priču ko će publiku da vodi kroz celu priču, bilo je suvišno da se ja pojavljujem, a sada imamo goste koji nikada do sada nisu bili u Valjevskoj biblioteci, ni u dvorištu, ni u drugim programima, pa ja imam zadovoljstvo, ne samo obavezu, već i zadovoljstvo da vam predstavim večerašnje goste, dve dame i jednog gospodina. Mladića, jeste. Sa nama su večeras profesor dr. Zorana Opačić sa Učiteljskog fakulteta, moja koleginica ili naša koleginica iz Narodne biblioteke Srbije, Nataša Jovanović, koja radi važne i odgovorne poslove u odeljenju za serijske publikacije, a sa njima će razgovarati moj kolega, direktor biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca, pre svega, možda pre te titule, važno da kažem da je Mirko književnik i neko koji je zaslužan za objavljivanje izabranih dela Stanislava Krakova i sasvim je pozvan sa još pozvanijim dvema gošćama da razgovara na ovu temu i oni će nas sada voditi putevima koji do sada ipak nisu predstavljani na takav način u medijskoj, kulturnoj, kakoj god hoćete sceni u Srbiji. Dobroveče, dobrodošli, izvolite. Dragi Violeta, koleginice i kolege, dame i gospodo, malo sam u nezahvalnoj ulozi, malo od vas lica ne poznam većinu, ali se nadam da ćete mi oprostiti za gafove koji su neizbežni u ovakvim situacijama. Zadovoljstvo mi je što sam, pored ove dve dame, što mogu da konstatujem da nas je spojilo delo Stanislava Krakova. I na tomu mu hvala, naravno ne mogu mu se zahvaliti. Dakle, Stanislav Krakov je jedna tragična i veličanstvena figura u našoj kulturi koja zaslužuje razgovor. Vidjet ćete iz njegove biografije koliko je to neobična ličnost, koliko je to neobična pojava, generalno ne samo u našoj kulturi, nego u javnom životu i u svakom slučaju kontroverzna, u svakom slučaju zaslužuje razgovor, jer mislim da nakon pre 2 godine konačno svi naši napori, pojedinačni i grupni, su urodili velikim plodom. Službeni glasnik je objavio izabrano dela Stanislava Krakova u 10 knjiga. To na sreću ili nažalost nije sve što je on napisao, ima još posla, verovatno će neka druga generacija da dopuni ovaj veliki posao, ali u svakom slučaju treba na početku zahvaliti se onim kolegama i živim i onim koji to nisu, koji su svojevremeno radili na vraćanju Stanislava Krakova u srpsku kulturu. Pre svega moramo pomenuti ovde gospodina Gojka Tešića koji je 90. godina krenuo sa tim nezahvalnim, ali veličanstvenim poslom, da ne samo Stanislava Krakova, ali nekoliko, rekao bih i desetinu naših pisaca koji su zbog ideoloških i raznih drugih razloga bili odstranjeni iz srpske kulture i generalno iz kulture sećanja, kako se to danas popularno kaže. Naravno, tu su i mnogi drugi, da ih sad ne pominjem jer imamo vrlo malo vremena. Zašto je Violeta mene zadužila? Pa između ostalog ja to smatram i kao neko ko dolazi iz Kragujevca, koji živi u Kragujevcu, koji na neki način i brinuo o negovanju zavičajne kulture po logici stvari i logici posla. Naime, Stanislav Krakov je rođen u Kragujevcu i mi smo kao Kragujevačka biblioteka učinili neke pokušaje, mislim da su ti pokušaji možda u saglasju sa svim ostalim pokušajima rezultirali ovim izabranim delima. Imali smo sreću što je prethodni ministar kulture iz nekih njemu ličnih razloga svidela mu se jedna knjiga Stanislava Krakova i on je inicirao izdavanje ovih izabranih dela. Izgleda da nismo imali hrabrosti da to učinimo mi samo iz kulture i pogotovo ljudi iz izdavaštva. Tako da smo mi u Kragujevcu, da završim s tom pričom i ovaj uvodni deo, mi smo učinili 2015. obeležavajući 110 godina od njegovog rođenja
napravili smo jednu seriju razgovora o Stanislavu Krakovu, imajući u vidu da je on, vidjet ćete iz biografije i ono što budemo u nastavku govorili, da je veoma složena ličnost, bogata ličnost, da se bavio različitim disciplinama, veoma uspešno i da je ostavio traga za koju ni veća i bogatija kultura ne bi se usuđivala da to ignoriše. Mi smo to ipak sve ove godine uspevali uprko svemu. Dakle, mi smo učinili nekoliko predavanja, ljudi iz različitih disciplina gde su govorili o njegovom delu i o njegovom nasleđu. I ja sam, jedan od mojih pokušaja je bio da napravili smo jedan zbornik Stanislav Krakov, Avangarda, margina, nasleđe, gde sam ja namerno, ne pozivajući one koji su već dokazali, kao koleginica Zorana koja je magistrirala na delu Stanislava Krakova, ili neki koji su dugo radili njemu, nek sam pozvao mlade ljude i neki 10-ak mladih ljudi je poslalo svoje radove, manje i više, neki uspešni, neki manje uspešni. U svakom slučaju, hteo sam i da testiram sebe i konačno i našu tu nesrećnu kulturu, koliko možemo verovati nekoj novoj generaciji koja će sa manje ideoloških predrasuda imati, imajući u vidu njegovo delo. Tako da smo, evo, to je ostalo kao nešto što je dokazalo da smo te 2015. nešto radili. Usput da samo napomenem da sam za izdavačku kuću Dereta prikupio 3 knjige putopisa Stanislava Krakova i u ovoj čuvenoj ediciji, koja je sad već čuvena i služena na čast našoj kulturi, Prometej radi već skoro 9 godina, radi ediciju 1914-1918, gde, ja mislim, preko 100-150 knjiga već izašlo koje se tiču Prvog svjetskog rata. Pričat ćemo o dnevnicima, ne bi sada, jer imamo nešto i ekskluzivno da vam saopštimo. Eto, toliko od mene, to bi ja trebao, dakle, da završim ovo pravdanje zbog čega sam ja u ovoj ulozi. Zato ću za početak zamoliti moju koleginicu Natašu da vam jednu skraćenu ispriča, jednu biografsku proširenu belešku o Stanislavu Krakovu, čisto da one koji prvi put čuju za njega, da im bude otprilike jasno u kojim koordinatima se krećemo. Nataša, izvolite. Hvala puno, dobroveče svima, hvala organizatorima, hvala na pozivu, zadovoljstvo mi je što u ovom sastavu večeras možemo da razgovaramo o Krakovu i zapravo jednom davno sam rekla da jednom ko pokuša da shvati Stanislava Krakova kao da se okrakovi, to je jednostavno tema iz koje ne možete da izađete. Zadovoljstvo mi je što smo večeras u Valjevu, zato što upravo u Valjevu se do skoro nalazila kasarna 17. pešadijskog puka Drinske divizije, koja je nažalost srušena 2018. godine i ironija je što je srušena baš na godišnjicu obeležavanja od kraja Prvog svjetskog rata. Kada govorimo o Krakovu, mislimo da smo sve rekli. Međutim, uprkos mnogim knjigama koje su do sada izašle, mnogim studijama, mnoga pitanja su ostala nekako nedorečena. Neka od njih, da li je junak Prvog svjetskog rata ili izdajnik Drugog svjetskog rata, koliko je zaista puta ranjen i odlikovan. Znači, činjenica da je 18 puta odlikovan, da je 19 puta ranjavan, prosto zvuči neverovatno, ali je činjenica. Da li se zna njegov grob? Da li je bio Jevrejin? Mnoga pitanja su zapravo, na mnoga pitanja nemamo odgovor ili smo na putu možda da ih nađemo. Stanislav Krakov je rođen 29. marta 1895. godine u Kragujevcu, umro je u Saint-Julienu 1968. godine, potiče iz plemićke porodice. Sa očeve strane, Stanislav Krakov, dakle, potiče od navodno princa Kraka Krakusa, po kome je grad Krakov i dobio ime. Sa druge strane, njegov čukundeda Jan Krakov je nosilac ceremonijalnog mača od 1669. godine. 1913. godine dobili su prava na nošenje grba Bonča,
ili Bonjča, što je uvedeno u registar Varšavske gubernije. Sa druge strane, još jedna izuzetno zanimljiva činjenica jeste da je po majčinoj strani potomak, odnosno sinovac Milana Nedića, a inače je potomak kneza Nikola iz Zeoka, tako da Stanislav Krakov je sa obe strane plemićkog porekla i bio je u rodbinskoj vezi, je zapravo bio sa porodicom Ljotić, u jako dobrim odnosima su bili sa Fotićima i sa svim čuvenim porodicama toga vremena. Stanislav Krakov još od malena, dakle, kralj Petar mu je prorekao vojničku karijeru i u mnogome bio u pravu. Dakle, Krakov je još sa 13 godina stupio u dobrovoljce. Nakon aneksione krize 1908. prijavio se kao dobrovoljac, zatim učestvovao je kao dobrovoljac u oba Balkanska rata, a potom je upisao nižu školu Vojne akademije u Beogradu i Prvi svetski rat prekinuo je njegovo školovanje, gde je otpočeo ubrzano, da kažem, sticanje činova i front. U početku se kretao u rezervi, gde je na kraju tražio da ga premeste tamo gde je rat i dobio je premeštaj od 1915. godine u 17. pešadijski puk Drinske divizije, gde je ostao sve do 1917. godine kada se ovaj puk rasformirao i dalje je kao i ostao i prebačen u druge pukove do kraja rata. Stanislav Krakov je odlikovan zaista bar 18 puta za svoje učešće u ratu. Zvanično je ubeleženo samo 4 odlikovanja, međutim on je dobitnik ne samo domaćih, već i stranih odlikovanja. Dakle, nosilac je ordena Jugoslovenske krune, ordena Belog orla 4. stepena sa mačevima, nosilac je ordena Svetog Stave, zatim 2 zlatne medalje za hrabrost. Od stranih odlikovanja takođe nosilac je Francuske akademske palme, zatim rumunske krune i tako dalje. Počasni je građanin čak 3 grada, otkrili smo da je bio počasni građanin Skoplja i počasni građanin Rume, ne znamo koji je 3. grad u kome je bio počasni građanin, a zanimljivo je za vreme njegovog života, dakle, jedna ulica je nosila naziv po njemu, ne znamo u kom gradu, ali je zanimljivo da je 2006. godine jedna ulica u Beogradu preinačena u ulicu Stanislava Krakova, dakle u Borči, da. Pored toga, Stanislav Krakov na frontu je ranjavan mnogo puta, zvanično 3 puta. Prvi put na Kalim kamenu, kad je imao samo 13 godina, gde je izgubio desno uho, zatim na Krivoj feji, gde je ranjen kroz levu mišicu i pri proboju Solunskog fronta na Kajmakčalanu, tako je, gde je ranjen u nogu u levo stopalo. I zapravo ovo njegovo ranjavanje imat ćete prilike kasnije da čujete opisano i poslužilo je kao motiv za njegovog literarnog dvojnika. To je u romanu Krila, gde prepoznajemo Stanislava Krakova u liku Dušana Kapovića. Sa druge strane, Stanislav Krakov je jedna izuzetna, multitalentovana ličnost. On nije bio samo izuzetan oficir, nego je bio izuzetan književnik, pesnik, režiser, scenarista. Listove koje je pokretao je ilustrovao. Pokazao je interesovanje za fotografiju, za film. Sve čega se dotakao, utisak je da radi izuzetno.
Veliki deo karijere u međuratnom periodu proveo je kao novinar, a bio je i veliki ljubitelj avijatike. Kao što je kralj Petar prorekao Stanislavu Krakovu blistavu vojničku karijeru, tako mu je Vladislav Ribnikar prorekao književnu karijeru. Rekao mu je da on nije stvoren za mir, nego za rat i da njega vidi kao novinara. I to se zaista desilo po završetku njegove vojničke karijere. Naime, Stanislav Krakov je 18 puta najmanje ranjavan. Ako gledamo prema njegovom memoarskom delu Život čoveka na Balkanu, znači, pored ovih zvaničnih ranjavanja koje sam pomenula, znači, on je bio opečen i šrapnelskim kuglicama i spasao je svoju četu od bombe svog vojnika kojemu se u džepu greškom upalila pa ju je bacio i prespavao je kraj zmije otrovnice i bio je učestvovao u borbi prsa u prsa, gde je to davljenje od strane Bugarina godinama kasnije sanjao i tako dalje. Pored toga, Stanislav Krakov je često imao suicidne misli. On sam je za svog života pokušao čak 3 puta samoubistvo i zapravo samoubistvo po završetku Prvog svetskog rata razorilo mu je pluća, gde jako dugo se borio za život, preživeo je i nakon toga je penzionisan samo 26 godina. Uprkos svim tim ranjavanjima, pokušajima samoubistva, na kraju je umro prirodnom smrću. Dakle, Vladislav Ribnikar mu je predvideo književnu karijeru, tako da po završetku vojničke karijere, po penzionisanju, otpočinje da objavljuje svoje romane iz rata. Naime, još na frontu u rovima on je završio roman Krila, roman Kroz buru, pisao je ratne dnevnike i završio je i ispisao je rukopisni list Rolovac. Njegova karijera kao urednika i kao novinara ne počinje sa uređivanjem poznatih časopisa i saradnjom u poznatim časopisima kao što su Misao, Zenit, Srpski književni glasnik i mnogi drugi. Njegova karijera otpočela je još u srednjoj školi kada je pokrenuo jedan rukopisni list koji nažalost nije sačuvan, tako da zapravo kao urednik i kao autor najvećeg broja priloga i prvi list koji možemo da zabeležimo gde je bio urednik jeste upravo rukopisni list Rolovac, koji smo imali prilike u okviru edicije Srpska rukopisna periodika u okviru Narodne biblioteke Srbije da publikujemo povodom 125 godina od njegove smrti. Stanislav Krakov je, dakle, sarađivao u mnogim novinama i časopisima koje ujedno i uređivao. Romane koje je započeo i završio u rovu objavio je tek po završetku Prvog svetskog rata. To su najpre roman Krila, roman Kroz buru, zatim i dalje objavljuje Naše poslednje pobede, Plamen četništva. Mnogo toga je objavljeno posthumno, među najznačajnijim knjigama su njegovi putopisi, Život čoveka na Balkanu i mnoge druge. Ako bih život Stanislava Krakova zapravo mogla svedem u jednu rečenicu, to bi bilo da je bio junak Prvog svetskog rata i izdajnik Drugog svetskog rata. On je neko ko je u međuratnom periodu, nažalost, radio i za nemačku obaveštajnu službu i to je bio razlog zbog čega je krajnje skrajnut kao književnik, nažalost, jer je kao autor i hroničar Prvog svetskog rata slovi za jednog od najbriljantnijih pisaca koji je, kako je rekao Rasko Petrović, rat video uživo. Tako da, eto, poslužila bih se opisom njegovog junaka Sigmunda iz knjige Crveni Pjero,
gde, opisujući tog svog junaka, rekao je kako je on imao 2 oka, od kojih je jedno bilo čisto belo, kao oprljeno od plamena, a ovo drugo je bilo pomućeno i niko nije mogao da mu odredi koje boje je bilo to drugo oko. Tako je nekako odnos, to je delovanje Stanislava Krakova, ako ga posmatramo u kontekstu Prvog i Drugog svetskog rata. To što je dobro, zaista je belo, čisto, nepomućeno, a opet ovaj drugi deo ga je uticao da sve do 90. godina bude skrajnut kao književnik i zapravo u životu čoveka na Balkanu on upravo opisuje u jednom poglavlju to njegovo bekstvo da kažem, izgnanstvo iz Srbije, njegovo bežanje ka Austriji, Francuskoj i Švajcarskoj preko Alpa, gde je bežao od Titovih partizana, od Crvene armije, od Nemaca i uspeo je da se domogne Francuske, Švajcarske, gde je na kraju i preminuo 1968. godine, ali po svedočenju njegove ćerke do kraja života je želeo da se vrati u Srbiju. Eto, hvala vam najlepše. Možda je to svetogrđe reći u Valjevu, ali bar moja generacija je imala nesreću ili sreću, sad vi procenite, da smo u Prvom svetskom ratu saznavali iz romana Dobrice Ćosića. Kada sam pročitao roman Krila, ja sam tek shvatio da je Dobrica Ćosić svakako nije najveći pisac Prvog svjetskog rata, nego da je to Stanislav Krakov. Nevelik roman po obimu, 120 stranica, Krila po meni su otvorila oči i potpuno izmenila percepciju Prvog svjetskog rata. Koliko je na mene uticala, to je drugo pitanje, ali hteo sam samo da ovom konstatacijom dam uvod koleginici Zorani, koja je miniciozno pisala i majstorski pisala o njegovoj prozi. Pre svega, ova prva 2 romana koje je Nataša pomenula i naravno o novelama koje on, interesantno da je Stanislav Krakov, pronašli smo i ugovor sa Cijanovićem da 21. godine da treba da objavi 3. knjigu novele, to se nikad nije desilo. Tako tek je Gojko Tešić pokušao da rekonstruišete. Nikad ne znamo kako bi Krakov to uradio. U svakom slučaju pisao je novele, ima ih podosta i upravo ovim izabranim delima one deluju impresivno i naravno takođe ova njegova prozna knjiga, pošto smo već odmakli, prozna knjiga u stvari njegovo krunsko delo po mom osjećanju Život čoveka na Balkanu. Pa bi molio Zoranu da pokuša da protrči bar kroz ove 4 oblasti, onda ćemo i ostale. Zoran, izvolite. Samo da se ovo ne muva. Dobroveče svima. Mnogo mi je drago da sam u ovako lepom ambijentu letnjem. Tema nije možda letnja, ali je uzbudljiva, pa to ima veze s letom, ajmo tako to da kažem. Ono što je pomenuo gospodin Demić na početku, nas troje zaista se jesmo upoznali preko Krakova. Tako što sam se ja bavila Krakovom, Mirko Demić je probao da organizuje čitav seriju, znači njega je Krakov inspirisao na različite načine, onda mi se jednog dana javila Nataša, ja imam rukopis, mogu li da dobijem neku recenziju, zato što je vrlo uzbudljivo kada saznajete nešto potpuno nepoznato, a baviti se Krakovom nije nešto što odjednom imaš sve gotovo, nego s vremenom, jer sad se već radi o dobrom broju godina koje me zanima, ne samo mene, nego i mnogi drugi, Stanislav Krakov. I onda postepeno sklapaš kockice, postepeno otkrivaš neke stvari i to su vrlo onako uzbudljivo otkriće. Taj roman Krila, da krenemo od toga, dakle, Stanislav Krakov sa 21 godinom je potporučnik, već je ratni veteran, 20-godišnjak, pogledajte današnje 20-godišnjake, koji je iskusan vojnik, iskusan ratnik, bez sluha na jednom uvetu i tako dalje. Čekajući borbe, on sedi u rovu, znate kako su izgledali vojnički rovovi u Velikom ratu, i piše roman. Prvi njegov roman,
je roman Kroz buru, izašao je posle rata 21. godine. Taj roman govori o povlačenju. Znate, kad je pala bivša država, bombardovanje Beograd i kreće, dakle, opšta bežanija naroda, o tom velikom kreće opšta bežanija naroda, povlačenje naroda, vojske, ona čuvene strašne scene sa početka Velikog rata. Prvi roman se najviše bavi tim vojnikom mladim koji se povlači, pa vidi svoju ljubav, pa je ne vidi. Poslednja trećina romana je zaista onaj brutalni rat. Dakle, kao čovek koji je vrlo živeo u ratu i to je sad zanimljiv fenomen. Pošto je bivao neprekidno u stanju životne neizvesnosti, kada ste u rovu, na frontu, vi ne znate da li ćete doživeti svaki sledeći trenutak. I onda je to neki intenzivan život u kojem ste svesni činjenice da svakog sledećeg trenutka pada bomba. To su najbizarniji možda opisi ranjavanja i smrti i načini smrti kojima vojnici u ratu na kraju počinju se smeju. Ovaj liči, kaže pripovedač, na neku mušicu koja se vrti oko ose, ovo je zdrobljeno ovo, parče mozga pada, gine im poručnik. Dakle, to su opisi nekoga ko nije sedeo iza barikada, to su opisi nekoga koji žive u rovu, jurišao na bajonete, ko se borio neprekidno. I odmah čim je, on to kaže u svojim memoarima, čim je napisao prvi roman, dao je konzilijumu. Konzilijum su činili njegovi vojnici, neki su bili lekari i kaže, proglasili su me sposobnim za književnost i onda odmah počeo da piše roman Krilo. Sve ono što je početnički možda nevešto ili možda romantizovano u prvom romanu, u romanu Krila je savršeno. Ne znam da li je baš najbolji roman o Velikom ratu, ali svakako spada u vrhunske romane o Velikom ratu. Šta taj roman čini neobičnim? Prvo, Krila. Nema daljeg objašnjenja. To je roman sa najneobičnijim početkom u srpskoj književnosti, definitivno. Roman počinje u onom trenutku kada se srpski vojnici su se nekako skrpili i oporavili na Krfu, od kada su mnogi ostali, dakle, i u albanskim vrletima, o tome se piše u prvom romanu, i na ostrvu Vido. I sada kreće iskrcavanje, polazak na Solunski front. Pristanište u Mikri, pokraj Soluna, iskrcavaju se vojnici, iskrcavaju se oni sanduci sa vojnom dokumentacijom i to je početak romana. Iscepani papir iz vojne dokumentacije sa karakteristikama junaka. I to je fenomenalno. Zato što onako vojnički zapisi o tome kakav je ko karakter. Voli da kradi, voli da popije, pouzdan karakter, dobre naravi, loše naravi i tako dalje. Taj papir je pocepan fizički. A kako je pocepan? Tako što je prvo ispao iz sanduka, a drugo zato što ga gricka koza. I taj dokument se zove dokument koji je koza pojela. Kozice u luci u Mikri jedu to što vide, koza pojede dokument na kojem su vojne karakteristike. Šta nam to govori? Svi će oni nestati u utrobi rata. Svako sa tog spiska će odlaziti jedan po jedan na ovaj ili onaj način, nikad prirodnom smrću niko od njih neće umreti. Čitav taj roman, meni je žao zašto naši režiseri, scenaristi, to je roman film. On je kratak, on je dinamičan, on je iz neprekidnih rezova, on je pisan kao scenariju za film. To je uzbudljivo, to je napeto, to je jedna sasvim drugačija, tu nema velike filozofije jer, kako kaže pripovedač tog romana, u ratu se ne misli. U ratu se živi taj trenutak koji se živi, u ratu nema mišljenja. Čemu mišljenje? Prošlost je ukinuta, budućnost je neizvesna, ostaje samo ovaj jedan jedini trenutak. To je slika rata, dakle, Solunski front, sve ono što su tipične avangardističke ili ekspresionističke teme, sve to postoji. Let aviona, dakle, počela sam od simbolike romana. Imate krila, krila su šatorska od vojničkog smeštaja. Krila su avionska, imamo let avionom, imamo pilota koji uzleće, pa zatim pada i od njega ostaje smrskana, ugljenisana olupina, da tako kažem. Krila su anđeoska, krila su polomljena, krila su svakojaka. Dakle, sve ono što je najbizarnija, najrazličitija simbolika rata je stalo u tu višesložnu sintagmu.
U tom ratu neki bivaju ranjeni. Tu nema sakrivanja neprijatnih scena. Neprijatne scene postaju tragikomične. Junaci, kaže, su verovali da ih Tisovina čuva od kuršuma i zato su stalno deljali one krstiće od Tisovine, tako kaže pripovedač, a zato su uvek ginuli od granata. I tako, dakle, humor je, kažu, jedan od zanimljivih vidova ovog romana. Zbog čega? To je onaj humor ispod vešala, ali taj humor ispod vešala nije humor, to je, kaže jedan proučavalac, to je B ili najbolji humor, jer kad ništa u tom trenutku više ne postoji, osim tvog golog života i neprekidno uznemirene egzistencije, kada se samo radi pod adrenalinom, jedino što ostaje, to je sposobnost da se našališ na svoj tuđ račun i to je jedini put da sačuvaš neko svoje ljudsko dostojanstvo kad se sve ruši. Tu imamo i bludne kuće u Solunu. Vrlo su zanimljivi ti toponimi koji se pomenju u Solunu. Imamo bludne ulice, imamo kafiće gde su bile vesele zabave saveznika, imamo različite simbole koje sam ja probala u nekom priređivanju da protumačim i dosta sam se pomučila, koji su tada bili normalni, a sada su već spadaju u istoriju. I na kraju taj junak gine, ali jedva čeka da se vrati na front, jedva čeka da izađe iz bolnice u Solunu, koja takođe, to je vrlo zanimljivo opisano, i dolazi na front, smeje se i pukne ga granata. I svi se pitaju šta je, a poslednja rečenica je otprilike samo se greben još veselo rumenio na suncu. To je taj cinizam rata, to je zapravo neka vrsta antiratnog pokliča, jer oni koji govore čemu rat kao Kazimir, slikar, oni koji govore čemu rat, zašto ratujemo za velike, za bogate, ljudi nemojmo da ratujemo, njih streljaju kao dezertere i tako redom. Dakle, ovaj roman bi bio apsolutno savršen film o velikom ratu koji bi bio uzbudljiv, dinamičan, koji je pisan da nema praznog mesta. Dakle, čitate ga sa velikim uzbuđenjem i sa velikom pažnjom. Šta sam svašta? Možda se da idemo na život čovjeka na Balkanu. Dobro, okej. E sad, šta je takođe zanimljivo? Pošto je život tako intenzivan i lud život, Stanislav Krakov je imao potrebu da beleži. I on je sve vreme, i tu se vidi taj njegov novinarski nerv, on stalno ima potrebu da beleži. Ima manje od 20 godina, dakle dobrovoljac, ima ratne dnevnike, to može gospodin Demić da nam kaže nešto, pošto je priređivo i dešifrovao taj rukopis. Nataša i ja smo već počela prepoznamo iz koje etape životni rukopis, jer je on prvo ovakav, pa oblao i tako dalje. On stalno nešto beleži. Kad beleži, vi kad čitate te rukopise, tu su uvek postoji naslov koji ističe neku anegdotu, ključni događaj. Uvek postoji potreba da se nešto anegdotski kaže i on beleži stalno događaje iz svog života i on to čini neprekidno. I on je to činio tokom rata, on je to činio tokom balkanskih ratova, o tome će nam nešto reći, pretpostavljam, Mirko i Nataša. On je to činio na različite načine, a između dva rata pojavljuje se kod Cvijanovića, čuvenog izdavača, beogradskog, reklama da Stanislav Krakov treba da objavi roman koji se zove Čovek koji je izgubio svoju prošlost. Pretpostavlja se sa velikim osnovama da je reč o prvom delu života čoveka na Balkanu, zato što taj prvi deo obuhvata njegovo rođenje, odrastanje, veliki rat, tu se i posle rata pokušaj samoubistva, on je izvršio samoubistvo zbog lepe glumice, dakle stalno je upadao u različite zanimljive situacije, da tako kažem, jer mu je bio potreba da adrenalin. Ali ga je tada obišla, na primjer, Isidora Sekulić u bolnici, kada je ležao, kad je pucao sebi u srce, što zbog tuge, što više ne može da živi adrenalinski, i tražio je načine da živi adrenalinski. Život čoveka na Balkanu je jedna proza, to je autoispovedna proza, pitanje je naravno koliko je ona autentična, odnosno ne možemo reći da je 100% autentična, jer mislim da je on, Nataša i ja smo o tome razgovarali, kad uporedite više zapisa o jednom događaju, ima nekih manjih razilaženja, tako da nam se čini da je zapravo to nastajalo kasnije, na osnovu sećanja i da su ta sećanja nekako fikcionalizovana. Ali to je jedna od najboljih memoarskih knjiga
koja se pojavila u 20. veku zato što je uzbudljivo pisana, zato što je piše neko ko ume da piše, da zainteresuje onako novinarski, ko ume uzbudljivo da pripoveda, zaista se čita bez daha. Bez obzira o čemu se piše, uvek je tu je i apis, i afera s apisom. Sve i svašta tu postoji. I drugi deo je naravno napisan u egzilu, o tom bežanju iz Jugoslavije koje više nema. Odnosno one prve Jugoslavije. Film? Sad ili posle? Može posle. Dobro. Mnogo je stvari koje sam... sad, šta sam samo htela da kažem? Kratko. Sam odužila? Ne, napravljeno. Dobro. Rekla sam da se kockice o njegovom životu i radu, koji je bio tako pokriven tamom, sklapaju postepeno. I onda je meni bilo strašno zanimljivo kada sam ponovo čitala njegove putopise iz Poljske. On je prvi put, dakle, njegov otac je Poljak. Njegov otac je umro kad je on bio dečak. Rečenica koju mu izgovorio na samrt je vrlo neobična. Otac mu kaže, umirući, ako ti neko dirne u čast, ubij ga. To nije baš neki savet očinski koji, ali to govori o jednoj vojničkoj disciplini, jednom pojačanom osjećanju časti i dečak prosto ide tim primerom. Prvi put odlazi u Poljsku, on je pola Poljak. Iako uvek, dakle, radi za srpsku stvar, on misli uvek da čini nešto za srpske nacionalne interese. Prvi put odlazi krajem 20. godina, ima nekoliko putovanja, delegacija jugoslovenskih poslanika odlazi u Poljsku i prati ih delegacija novinara. 20 i neke, 29. 30. Taj susret sa gradom Krakovom, sa Varšavom, sa drugim poljskim gradovima je za njega, sa Viljnusom koji je tada u sastavu Poljske, je za njega neverovatno emotivan, zato što je on po prvi put u zemlji svoga oca. I onda on posećuje zamak Vavel. I onda on posećuje maršala Pilsudskog koji tada vlada Poljskom. Maršal Pilsudski, inače postojalo je veliko zanimanje dinastije Karađorđević, jer je održano, na primjer, u čast maršala Pilsudskog, održano je počasno veče u Kolarčevoj narodnoj zadužbini 34. godine. On odlazi, šeta po Poljskoj, opisuje te događaje koje treba da opiše, povezuje ih stalno, pravi paralelu, aluzije na situaciju u Kraljevini Jugoslaviji i onda odlazi u zamak Vavel i šeta ulicama Krakova. I onda tu se ne vidi iz prve, ali se vidi iz druge, koliko zapravo njega opseda. On stalno pravi aluzije na poljske slikare, na poljske umetnike, na poljske književna dela, na Vispijanskog, na Jana Matejka. Između ostalog, čuli ste, pretpostavljam, za poljskog slikara Jana Matejka. Jan Matejko je bio jedan onako kao istorijski realista, najpoznatiji slikar istorijskih tema i motiva, kao kod nas, na primjer, Uroš Predić. Njegov život je bio vezan za Krakov. I u Krakovu postoji njegova spomen kuća. Kad Krakov šeta pod njegovoj spomen kući, Krakov čovek, pisac u gradu Krakovu, u kući Jana Matejka, on onda zapaža vrlo bizarne stvari. Njegovu posmrtnu masku, slomljeni orlovski nos, oružje, to njega fascinira. I između ostalog, on to ne pominje u putopisima, ali Jan Matejko ima sliku alhemičar Seđivoj ili Seždivoj, ne znam kako ga Poljaci izgovaraju. Postojao je zaista alhemičar koji se u 16. 17. veku, Mihajl Seđivojus, koji je bio alhemičar, kog je Zigmund, poljski kralj, Zigmund isto se zove kao i njegov pokojni otac, koga je izgubio u detinjstvu, finansirao njegove alhemičarske eksperimente. I onda je Jan Matejko naslikao sliku na kojem taj alhemičar vadi kralju Zigmundu u sred krakovskog Vavela, zamka, kao zlato. I sve se to sklopilo u Krakovu, znači iste godine, 22. kad je otišao u Krakov grad i sve to posetio, on o tome ne piše, ali to u njemu sazri. I on 22. godine objavljuje jednu od svojih najpoznatijih novela koja se zove Alhimičar. I tu se u toj noveli sklapa sve. I slika Ludilo, čuvena simbolistička slika koju je vidio u Krakovskom muzeju. I sećanje na svog oca Zigmunda, dalje Poljak, dalje Jevrin, junak je tu Jevrin. Tu se radi o reinkarnaciji seobi duša. Njegove novele su sasvim drugačije, one su fantastične, postmodernističke, bukvalno. Tu su vrlo egzotični motivi, mumije, zavodnice, bludnice, sve ono što je bilo pikantno u fantastici između dva svetska rata.
I on onda piše priču o inkarnaciji junaka koji je nekad bio Zigmund, pa tu motiv incesta, koji živi u krakovskom Vavelu zamku, koji se bavi alhemijom, znači povezala mu se i sopstvena porodica, odnos prema poljskim korenima, tajanstvena istorija pred život njegovog oca, koje očigledno nije znao mnogo, misterija i lepota Vavelskog zamka, Zigmund, alhemičar, slikarstvo Jana Matejka, i vi to sve tako kad promešate, onda dobijete koliko je Agenasa potrebno da se napiše jedna fantastična novela iz 922. godine. Eto, izvolite. Evo da budemo, da ubrzani. Izvinjavam se. Ovaj vojnički njegov profil, da tako kažem, lako je objasniti. Dakle, ostao je 1910. bez oca, koji je bio oficir, lekar do duše, i njegovi glavni uzori su bili ujaci, 3 ujaka, sve 3 oficira, na kraju su 2 bila generala i 1 pukovnik. Dakle, on je jednostavno tako vaspitan. Da se vratimo sad, da bi dao reč koleginici Nataši, samo da vas uvedem u priču. 1944. godine oslobađa se Beograd, sve stanove, imovina onih koji su pobegli, koji su proglašeni izdajnicima, se oduzima sve, između ostalog oduzima se i jedna, nismo to rekli, važno je, Stanislav Krakova je u svom stanu imao jedan od najvećih privatnih muzeja u kraju Jugoslaviji. Naravno da je to sve opljačkano i opljačkana i njegova biblioteka. Srećom, ta biblioteka poslužila kao početak prikupljanja od ovih narodnih izdajnika, prikupljalo se svi njihove biblioteke da bi se obnovio Fond Narodne biblioteke Srbije. Dakle, sreća u nesreći što uvek mi bibliotekari imamo ipak osjećaje da nešto sačuvamo, tako da je neko od naših kolega iz onog vremena je ipak napravio neku vrstu izbora, odnosno ostavljeni su ex librisi Stanislava Krakova i mnoge njegove knjige. Između ostalog, ostalo je i ponešto iz te njegove ratnih rukopisa i upravo koleginica Nataša je pomenula ovaj njen zaista krvav, da kako rad kopanja po tom njegovoj arhivi i konačno u pokušaju da rekonstruiše taj njegov prvi novinarski posao koji je radio u tokom rata iz dokonosti, iz opet ovo što kaže Zorana, iz te adrenalinske zavisnosti, jednostavno on je hteo, i kad nije bilo rata, on ga je izmišljao ili ga je bar pisao, odnosno crtao. Zato ću zamoliti koleginicu Natašu da nešto kaže o Rovovcu kao fenomenu i čudu što je to uopšte sačuvano. Nažalost, nije kompletno. Hvala puno. Rovovac je rukopisni list koji je izlazio na Solunskom frontu od 1. decembra 1916. do 19. januara 1917. godine. Zanimljivo je što izlazi omeđen je sa 2 izuzetno važna događaja. Pokretanju Rovca prethodila je smrt vojvode Vuka sa jedne strane, gde je baš u vreme pokretanja Rovca kompletna srpska vojska koliko je mogao išao u Solun na njegov pogreb. Sa druge strane, završen je u vreme kada je navodno je stigao naređenje da se rasformira 17. pešadijski puk Drinske divizije, međutim, indirektno pravi razlog prekida ovog lista, između ostalog, jeste akcija hapšenja Apisa i Apisovih saradnika i početak Solunskog procesa. Dakle, mnogi saradnici, mnogi Krakovljevi saborci, tako je, i nadređeni
bili su u neku ruku povezani sa Apisom i sa Crnom rukom i prosto je trebalo razbiti, da kažem, takav jedan puk. Dakle, nije dovoljan razlog samo to što je puk desetkovan. Dakle, sam rukopisni list Rovac jako je zanimljiv već od samog naslova i tu se vidi ta neka Krakovljeva genijalnost, gde Rovac nije samo pojam koji se odnosi na top koji su vojnici od Milošte zvali Rovac, zvali su ga i Rovac, već u sebi sadrži i mnogo drugih pojmova koji su zapravo jako simbolični za taj period njihove borbe. Znači, naslov u sebi sadrži rov, znači, to je rovovi su karakteristični za način njihove borbe u rovovima. Dakle, Rovac su bili i vojnici koji su se takođe zvali rovcima. Rovac je izlazio na Rovskoj kosi, još jedan simboličan pojam, mesto koje se nalazi u dnu Kajmakčalana. Opet, termin sadrži u sebi i rovac. Rovac je životinja koja je opet živela u blatu, kopala te pravolinijske hodnike pod zemljom, isto kao što su i rovci, vojnici se kretali i boravili u blatu. Sa druge strane, list je zanimljiv jer je humorističko-satiričnog karaktera i zapravo baciti rovca, kako se kaže, jedna od možda glavnih karakteristika Krakoljevog načina pričanja, odnosno pripovedanja. Rovac obiluje humorom. Inače, ovaj list je Narodnoj biblioteci Srbije poklonio sam Stanislav Krakov 1942. godine, verovatno u nekom pokušaju da prikupi sredstva za planirani beg iz tadašnje Jugoslavije. Tako da Rovac je poklonio uz propratno pismo iz kojeg sam došla do potpuno novih saznanja, a to je da Rovac nije izlazio u 4 broja kako se do tada mislilo, već da je izašao u 7 brojeva, da je on sačuvao te primerke u nekom svom dnevniku za koji do tada nisam znala, a onda istraživanjem sam otkrila da taj dnevnik zaista postoji, da je srećom sačuvan, ali evo skoro posle 10 godina mi nismo uspeli da dobijemo dozvolu da te dnevnike publikujemo. Sa druge strane, samo zaglavlje Rovca takođe je jako zanimljivo ilustrovano, gde pokazuje i put srpske vojske, to je od strane Soluna ka Kajmakčalanu, iza kojeg se nalazi sunce, ptice koje nagoveštavaju da iza Kajmakčalana je put ka domovini. Rukopisni list Rovac je zanimljiv zbog pesama. Stanislav Krakov se zapravo u ovom listu Stanislav Krakov se prvi put u ovom listu pojavljuje kao pesnik i kao ilustrator. Zanimljiva je priča je nadograđivao, nekada ih je prenosio iz drugih novina i listova, dodajući određeni humoristički sadržaj. Međutim, zanimljiva je priča o konjima i magarcima, gde upravo je ona bila razlog zbog čega se tražilo već posle drugog broja obustavljanje ovog lista, jer su se mnogi pozadinci prepoznali u toj priči. Naime, u ovoj satiričnoj priči Stanislav Krakov je rekao kako konji u prvim redovima izuzetno teško rade, žive u teškim uslovima, a slabo se hrane. Sa druge strane, magarci koji žive u pozadini i nemaju toliko posla, izražavaju se po ceo dana, dobijaju ista sledovanja hrane. Tako da upravo ti pozadinci ili deponci, kako ih je on nazivao, ovo su deponci, ti ulickani vojnici iz pozadine, su se verovatno prepoznali u tome
i tražili su da se list obustavi. Zanimljivo je, kada sam videla ovaj rukopisni list, zapravo nisam znala ko stoji iza njega. On se potpisivao pseudonimima, koristio je 3 pseudonima. Stanislavov, koji je prilično lak, jer se stoji od njegovog imena i završetka prezimena, i koristio je pseudonim Milan Zavađil, to je njegov nekadašnji pretpostavljeni, koji je jedan od zaslužnih zašto je Rovac negde prestao da izlazi ili se tražilo da prestane da izlazi, gde mu je rekao da njegova novinarska aktivnost mora da se prekine. Međutim, najzanimljiviji pseudonim za kojim je trebalo zaista dosta vremena negde da ga razrešim, to je potpisivao se Ostoja Palaga Vrbana Pišče. I zapravo Ostoja Palaga jeste korelat njegovom imenu Stanislav Krakov, gde imamo Ostoja Stanislav, koji u sebi imaju tu neku korensku osnovu stati i ostati, a sa druge strane korenska osnova od Krakova je krak, pala, što označava opet neki izduženi deo tela i aludira na mršavost, na kakvi su zapravo svi vojnici na frontu bili mršavi i neuhranjeni, više gladni nego siti, tako je. Sa druge strane, Vrbana Pišče opet potiče od reči pišća, pištaljka od vrbe, i već samim tim pseudonimom on je nagovestio taj humoristički element, potrebu da se negde, da se, on je tu bio neko ko je pokrenuo ovaj list da zabavi druge, jer svirci ili ti koji su pištali uvijek su bili neko ko okuplja ljude oko sebe, ko je tu da ih razgali i razveseli, je tako isto u kontekstu satirično-humorističke štampe i Krakov imao potrebu da te svoje saborce u dugim danima rovske vojne razgali. Pored toga, znači, list je oponašao sve one dnevne novine, donosio je razne vesti, donosio je pesme, kratke priče i oglase. Jedan od zanimljivih oglasa jeste čak reklama za piće Rolovin, koja se sastojala od smrtonosne smeše bombina, šrapnelina, znači svih vrsta bombi koje ona na svoj način nazivao, i gde onaj ko bi popio ovu smešu, naravno našao bi mesto na krstači i svi njihovi problemi bi nestali. Eto, ja sada, da ne dužim dalje. Idemo dalje. To smo negde pomenuli, moja bar utisak, neću reći teza, to bi bilo presmelo, da je Stanislav Krakov vrlo brzo posumnjao u snagu književnosti. Dakle, tek 23. 4. više on ne piše beletristiku, nego kreće u nešto, njega neprekidno interesuje kako uticati na ljude. To je čini mi se njegov deo te vojničke psihologije, da tako kažem, i on se, ulazeći u novinarstvo, on vidi snagu novina, a još više tada već počinje priča o filmu, on u filmu vidi, i on to negde i piše eksplicitno, da kaže film je budućnost i način, odnosno sredstvo kako uticati na ljude, kako, neću reći preoblikovati, ali u svakom slučaju kako ih usmeravati u određenom smislu, ali čitava ta generacija nakon rata je u stvari želela da zadrži, odnosno onu tvorevinu koju su stvorili, bila se ona zvala Kraljevina SHS ili Kraljevina Jugoslavija, oni su smatrali da je to najmanje zlo koje se moglo dobiti i da to treba po svaku cenu sačuvati. Kad smo pomenuli film, upravo to je šlagvort da zamolim koleginicu Zoranu. Dakle, malo, ne znam da li kod vas zna, ali kad odite sad kući, imate svi YouTube, pogledajte, potražite film Za čast otadžbine, ima ga na YouTube-u, pogledajte, to je Stanislav Krakov uradio 1931. godine,
eventualno 38. ga malo sredio, neku muziku dogradio. U svakom slučaju, to je onda bilo potpuna avangarda i to je jedan od prvih filmova na koji dolazi kralj Aleksandar na projekciju i tako dalje, to je čitava priča. Zorana je imala priliku da gleda te scenarije po kojima je taj film rađen, ima puno anegdota, puno pikanterija oko snimanja tog filma i čini mi se da je i taj film i dan danas uzor kako se pravi kompilacija dokumentarnog i igranog u jednu celinu. Zorana, izvoli. Hvala. Ta priča s filmom je mnogo zanimljiva, zato što, kao što ste već mogli da steknete utisak, dakle imamo čoveka koji neprekidno menja svoje interesovanja, ide za novim, za uzbudljivim, znamo svi da je za avangardiste film bio kao i avijatika. Samo ću kratko da pomenem, dakle, bio je pobornik avijatike, imamo roman Krila, ali nije samo to. On je vrlo rano počeo da leti avionom i imate takozvane Crnjanski i on su bile vrlo popularna serija novinskih natpisa iskustva iz avionskog leta. Pritom to nije ovaj današnji putnički avion, nego je to onaj dvokrilac gde vibrira vazduh, otvoren, gde iznad sebe vidite Beograd, menja se perspektiva, to su bukvalno kao neke vertikalne reportaže. I tu nije stao, zato što je kao dopisnik Jugoistok, je li tako? Internacionalna novinska agencija, on je kao dopisnik 30. godina mesecima bio jedan od putnika, jedini sa ovih prostora sa Balkana, po pozivu, kao novinar izveštač sa prvog prekookeanskog leta koji je ikad izveden u svetu. Bio je neki avion DOX, letelo se sa pauzama, pridruživali, tu su razni avanturisti, putnici, od plemići, pa se pominje ovaj od Velsa, kako beše, ja ne znam, ali Charles između dva rata bio mlad, ili nije, aj sad, mislim, nema veze. Dakle, on... Deda. Pa, princ od Velsa, verovatno. Uglavnom, Vindzori. Pa im se on pridružuje, pa odlazi, pa pravi pauzu, pa lete preko okeana, pa je to njemu bezvazdušno stanje. Sasvim jedna nova percepcija za koju žude futuristi i međuratni pisci i stvaraoci. E sad, taj film, to je nešto što ga opet opčinjava. Dragan Aleksić piše seriju tekstova o tome koliko je film važan. Film u Jugoslaviji počinje se razvija, srpski filmofili snimaju prve neke pokušaje filma, pišu scenarije, to je sad odjednom jedna nova dimenzija umetničkog stvaralaštva i naravno nešto što će zainteresovati Krakova. I on dobija ponudu, pošto je novinar, pošto već piše onako na filmski način, on dobija ponudu da sklopi od vlasnika tadašnjeg Artistik filma. Ja sad nisam sigurna, Zarija Đokić i dvojica su bila vlasnika Artistik filma. On dobija ponudu, molbu, da li bi želeo da sklopi dokumentarni film o Velikom ratu, pošto je učesnik, svedok, novinar i tako dalje. I on se nalazi, sad on ima dosta intervjua u kojima on objašnjava šta će. Na njega strašno utiče ona ruska škola montaže, Pudovkin, montaža je nešto što je važno, to je sad njemu uzbudljiv nov medij. Onda on pregleda materijale, filmske zapise, fotografije i sve slično mesecima i shvata da mu nedostaje veliki deo događaja koje bi želeo da pokrije. Piše scenariju i tačno zapisuje u scenariju, to je prvo priredio Gojko Tešić, to se nalazi rukopis tog scenarija u Narodnoj biblioteci. I zašto je važan, objasnit ću samo nešto malo kasnije. U Narodnoj biblioteci u rukopisu i u arhivu Jugoslavije. I on piše, ne znam, 7 činova, film na kraju ima 6 činova. Gde je 7. čin, nema ga, a celina postoji. Najveći deo, naravno, prvo kompozicija filma, kako počinje rat, onda koristi natpise, to je nemi film. Dakle, prva verzija filma, film ima 3 naslova. Prvi naslov je Za čast otadžbine, to je 30. godina, 31. On shvata da mora da dosnimi veliki broj scena. Za te scene, juriše, povlačenja preko Albanije, porušeni Beograd i tako dalje, treba mu vojska, treba mu dozvola. Onda on piše Ministarstvu vera, Ministarstvu mornarice i vojske, Generalštabu, znači on dobija silne neke dozvole
Jeste, i onda oni pišu, javit će vam se gospodin novinar Krakov da snimate scene, molim vas potrudite se da vojnici budu obučeni najbolje što mogu, kao da se o tome vodilo računa u ratu, i potrudite se da bude lepo oružje, da oni jurišaju i tako dalje. I onda on sklapa taj film, ali uz to on stalno gleda kako će atmosferu da pravi, ne može samo da niže. Onda, pošto je nemi film, muzika se svirala, bio je orkestar gospodina Živkovića koji je izvodio tu muziku, premijera je bila vrlo svečana, Mirko je pomenuo, nekadašnji hotel Luksor, to je današnji Krsmanac bivši u Balkanskoj ulici, to je bio neki super, onako, luksuzno zamišljen prostor. Diplomatija se skupila, film su insistirali da se prikazuje po najvećem broju gradova Jugoslavije, širom zemlje, i čak i u inostranstvu. Pošto je nemi film, on shvata da će najpametniju stvar, najupečatljiviju stvar postići tako što će, osim kadrova, kombinovati sa citatima. Znači, da ja ne pričam šta je bilo i da ja to tumačim, on citira nemačke generale, nemačke kraljeve, austrijske, francuske istoričare, novinare, njihove, isključivo idu njihovi citati. Srpska vojska je veličanstvena, mi se plašimo, ne znamo. Dakle, citati, kojima najviše postiže tu dokumentarnost da je zaista to neko rekao. Na kraju filma postoji ta scena sa pocepanom zastavom, koja je onako dosta upečatljiva, hvalila se u novinama. Vojnici se vraćaju nazad, probijen je Solunski front, ubrzano napreduju i vijori se potpuno pocepana zastava, koja se vijori, a pocepana je, jedva je onako se drži na koncima, ali ona je vraćena, zemlja je sačuvana, taj patriotizam možemo samo da sanjamo danas, taj nivo patriotizma, te želje sa kojim su oslobađali, s kojim su išli u rat, ginuli, to je nešto što o čemu možemo samo da težimo u današnje vreme kad je taj identitet poljuljan i tako dalje. Posle nekoliko godina, znači to je nemi film, pred kraj međuratnog perioda, 38.9. Artistic film, inače umeđu vremenu on se pomamio i napravio scenariju za još 11 filmova. Te scenarije se čuvaju u arhivu i isto se tražila dozvola za Južnu Srbiju, Skopsku, Crnu Goru, Makedoniju. On sve pravi priče, Riki, prodavac Kikirikija iz Bitolja, pa onda kao životna priča. 11 takvih scenarija, dozvole od Patrijarha Varnave, za ceo, znači, putovanje je opremljeno, spremljeno, filmova nema, možda ih ima, možda ćemo ih otkriti, nerv je bio tu, ideja je bila tu, projekat je bio ceo spremljen, ne znamo šta se s tim desilo. Artistic film rešava da napravi zvučnu verziju filma. Nešto malo premontiraju i ubacuju muziku koja je nekada bila direktno izvođena i sad se ta verzija zove Golgota Srbije. Međutim, stiže veliki rat, drugi veliki svetski rat, film odbija cenzura i kažu nema šanse, ovo ne smemo sada da prikazujemo. Zašto? Morate da skratite neke natpise, ne sme da se pominje Bugari, neprijatelji, zli Bugari, zli Nemci, ništa toga ne sme se pominje, to mora lepo da se isfrizira, jer vidite da nam se sprema slično. Oni ga isfriziraju, cenzurišu, nisu neprijatelji Bugari i Nemci, nego su neprijatelji, tačka. I treća verzija filma se zove Požar na Balkanu. I samo što su, ne znam da su ga jednom prikazali, počinje veliki rat, dvojica vlasnika Artistic filma, te trake filmske zakopavaju u Mionici, u neku zemlju. Posle Drugog svetskog rata ne zna se šta je bilo, do nekog trenutka kada potomci dovode neke iz kinoteke da se to otkopa, ali to su neke rolne filma, neke su kasnije otkrivene. Ono što danas vidite na YouTube-u, to je ta sklopljena ili sklepana verzija koja nije ista tom prvom scenariju. I mi danas kad gledamo, a to je i dalje možda najbolji dokumentarni film o Velikom ratu, koji je vođen pametno, koji je komponovan, koji je upečatljiv i autentičan, natpisi se razlikuju u scenariju i u toj verziji filma, ali je to skroz uzbudljiva priča. I sad, šta nam ona govori?
Taj film je na listi kulturnog blaga, je li tako? Znači, lista kulturnog blaga Srbije, Kinoteke Srbije, i na njoj se nalazi taj film. Pošto je Stanislav Krakov izgubio sva građanska prava, nije stanovnik ove zemlje, umro je, znači njemu i dalje nisu i verovatno nikad neće biti vraćena građanska prava. Taj film se na listi kulturnih dobara filmova ne nalazi, znači nigde se ne pominje Stanislav Krakov, pominje se Za čast otadžbine, artistic film. I vi sad počinjete da gledate, to možete i večeras ili bilo kog drugog dana ili nijednog dana, i onda se pominje Stanislav Krakov je režirao, ali se u opisu filma nigde ne pominje njegovo ime do špice na kojoj se vidi da je on režiser. Tako da on zapravo tim svojim filmom prvu stvar uradio i ne znajući za svoju rehabilitaciju, ajde da tako kažem. Zato što jeste reč o junaku velikog rata. Da li je beše u tom filmu uvršćena ona scena nakon oslobođenja Rume? Da, i ulazak u Bitolj kad ga je onaj francuski general, kad je slikao njega na čelu. Jeste. On ima to u... To se sve lepo sklapa, jer on o tome govori kako je on o tome govori kako je uvrstio scenu, to je mali omaž sebi. Kad je bio dečak, pa je šetao ulicama Bitolja kad su oslobodili Bitolj u Balkanskom ratu, i onda kaže, ja sam bio smotani mali dečak koji jede u šećerano voće, jer mu se radoje posle, pazite, dečak koji jede u šećerano voće, koji je vojnik, i nekoga je, kinematograf ga je slikao, snimio. I on je onda pronašao u arhivi taj svoj snimak sebe kao dečaka i mali omaž sebi je napravio, i o tome govori i posle u intervjuima, i tu scenu pominje u Životu čoveka na Balkanu. On, znači, uključuje delić sebe, bivšeg, u tu priču čiji je bio jedan delić u ogromnom vratolovnom vrtlogu velikog rata. Mi smo odužili, vjerojatno ovo nema kraja, ali samo evo još nekoliko detalja. Negde 30. godina, sredinom 30. godina, dakle uoči Drugog svjetskog rata, Crnjanski pravili su jednu anketu i pitali su šta smatrate jednim od najboljih dela od zadnjih deceniju. Crnjanski je rekao, smatram Plamen četništva Stanislava Krakova. To je druga knjiga koja naravno i u današnjem vremenu izaziva kontroverze. Dakle, ne radi se o četnicima iz Drugog svjetskog rata, nego četnicima iz južne Srbije, stare Srbije, i on je imao, pretpostavljam, imao ideju i da o tome snimi film, jer je on tražio po današnjoj Makedoniji, tražio ljude koji su preživeli sve to, koji su to odmetništvo, da tako kažem, i takve strašne sudbine opisao u toj knjizi. Ona je srećom u ovih 10 knjiga koji su izašle u Službenom glasniku, i preporučujem da je pročitate, da vidite šta su Bugari sve radili, Turci naravno, protiv tih naših ljudi koji su dizali dole bune, koji su bili odmetnuti, koji su brutalno bili kažnjavani ako su bili uhvaćeni živi. Naravno, u ovom kontekstu bavljenja svim i svačim posle ovog prvog beletrističkog talasa spadaju i putopisi. Ogromno, dakle, Stanislav Krakov je imao sreću što je bio u ozbiljnim novinama, to je dnevno list Vreme, od koja ima velik uticaj i koji ga je slao po čitavoj Evropi. Dakle, ja sam imao sreću da sasvim slučajno saznam da u arhivu Jugoslavije da je konačno otkriveno da postoji ostavština Stanislava Krakova za koji nismo znali. Zašto? Zato što je neko od arhivskih radnika dokumente Stanislava Krakova ćušno u dokumente Stojedinovića. Tako da nisu ni znali. Tako da jedno od mojih najvećih oduševljenja, otkrića, kad sam pronašao fotografiju Stanislava Krakova i Stanislava Vinavera, nasmejani u kafanskim uslovima. Kad smo već kod toga, uređujem jednu stranicu, doduše u zadnje vreme nisam baš ažuran, na Facebook stranica Stanislav Krakov KG.
ima ih više stranica u Stanislavu Krakovu, jedna je ta koju ja uređujem, tu sam iz tog arhiva i sve do čega sam došao stavljao sam na tu stranicu, predlažem ko bude dokon, neka malo prolista, tu ima mnogo fotografija porodičnih, mnogo dokumenata, pisama i tako dalje, tako da se može čovjek zabavljati do mile volje. Dakle, putopisi, prošao je čitav, on je inače smatrao u tim dokumentima koji su u arhivi Jugoslavije ima jedan, ja sam neprekidno bio ljut na njega, zašto nije, on je neprekidno pisao putopise, praktično od 22. pa negdje do 37. godine, nikad to nije, osim u jednom slučaju 26. godine, 29 malih putopisa o pre svega Kosovu i staroj Srbiji. To nisu svi putopisi, ja sam pokušao kroz ove 3 knjige da ih objedinim, tako da sam koncipirao 3 knjige putopisa. Jedna je samo putopisi koji se tiču inostranstva, dakle Mediteran, za koga je on smatrao da je to srce ljudske civilizacije, što naravno nije daleko od istine, i on je obišao, znači, Španiju, Italiju, Severnu Afriku, Krit, Tursku, Grčku naravno, tu sam koncipirao kao jedan segment, drugi je segment naravno Francuska, Belgija, Luksemburg, Poljska i ostale zemlje koje je obišao. To je u prvom tomu, drugi tom sam samo objedinio putopise i reportaže koje se tiču Kraljevine Jugoslavije, tu ima blistavih njegovih putopisa, i treće, ovo što je Zorana pomenula, ja sam smatrao da to treba odvojiti u posljednju knjigu, a to su njegovi ti putopisi iz aviona. Ima ih negde 13-14, naravno u ovim izabranim delima je tu i pridodato i mnogi njegovi tekstovi koje se tiču avijatike generalno. Dakle, Stanislav Krakov negdje 22. on vidi sledećih 50 godina da će avioni biti u stvari ključ saobraćaja. On čak pravi mapu gde bi trebali biti aerodromi u Kraljevini Jugoslaviji i prorokuje veliku budućnost putničkog saobraćaja. Nikad nije palo na pamet da putnici se prevoze. Avioni su pravljeni pre svega kao borbeni aparati. Dakle, taj treći, po meni, uz nekoliko sjajnih reportaža Crnjanskog, jednog Raska i čini mi se jedan Vinavera, ima ih još naravno, ali u svakom slučaju od Crnjanskog svakog jednog najvećih zaljubljenika avijacije. Dakle, to je ono čim se ja bavio i čim sam uživao sam. U drugom segmentu sam se bavio, nadam se da će to jednom dana i da štampam, bavio sam se malo upoređivanjem 4 naša najveća putopisca po mom osjećanju, to je Krakov, Crnjanski, Rasko i Vinaver. Mnoge destinacije su u isto vreme ili u nekoliko godina su sve četvorica na ovaj ili onaj način posjetili, pa je vrlo interesantno za dokonog čitaoca, ja sam nekad to bio, da upoređujete kako su pojedine iste lokacije, kako su njih četvorice različito videle. To je onako jedno divno zadovoljstvo upoređivati i uživati u sve 4 viđenja. Eto, mi ništa nismo rekli, pretpostavljam, ali smo, nadam se da ćete prepoznati našu želju da vam bar damo skicu bogatstva koje je taj čovjek ostavio iza sebe, nijednom trenutka, kao što je rekla i koleginica Nataša na početku, nijednog trenutka ne zaboravljajući njegovu tu crnu stranu i taj njegov angažman tokom Drugog svjetskog rata za koji ne treba nikakvog opravdanja, ali u svakom slučaju njegova biografija je toliko bogata da ima šta da ostane u ovoj kulturi, i dok je nje i do ovog jezika biće pomena njegovog imena, uprko svim ovim okolnostima koje mu nisu služile na čast. Evo, za kraj daću ponovo reč Zorani. Dakle, Krakov neprekidno uznemirava duhove, nervira ljude i tako dalje. Jedna od posljednjih je ovo što se desilo u Pazaru, pa Zorana će vam ispričati šta je. Pa, poslao mi kolega link sa nekog portala popularne televizije, valjda su, pa to je sad šta činiti. Da nije tog dela Krakovljeve biografije, ali mi ga ne možemo zaboraviti, ne možemo ga zaobići, to je jednostavno tako.
Šteta je što roman Krila nije u nekim školskim lektirama, ali to što je Crna Marina, to ne, naravno, nikada ne možemo dovoditi u neposrednu vezu ono što je nečiji život, karakter, dobrota, plemenitost i njegovo književna vrednost. To se odnosi na gotovo svakog pisca, naravno ne tako radikalno baš u ljotićevskom smislu, ali bitno drugačije. Dakle, ne poznajući, neke škole su u Pazaru naručile za svoje đake od službenog glasnika neke knjige za odlične đake. Oni su im između ostalog poslali Krila. Onda su pročitali biografiju, kažem, Nataša, ti si za sve kriva, zato što je htjela da bude prosto poštena u pogledu podataka koji se tiču Krakovljeve biografije. Onda su neki nastavnici pročitali, niko nije palo na pamet da pročita taj odličan roman, jer roman je zaista vrhunski, nego su videli biografiju i rekli ovo je strašno, mi sad, zašto naša deca i to odlični đaci čitaju neke izdajnike, mi smo uvređeni i tako dalje. Direktor takođe izgleda nije čitao knjigu, pošto je on rekao ne znamo mi ništa, nama su poslali mi to tako i ja bih voljela da makar neko od njih pročita roman Krila i da vidi koliko je to dobar roman. Bez obzira, dakle, u tom trenutku kad je pisan, mladi 20-godišnjak sedi u vojničkom rovu, oslobađa Solunski front, oko njega ginu njegovi drugovi, njegovi poznanici, on ne zna šta je bilo s njegovom porodicom, on ne zna da li će biti živ sutra ili će se greben veselo rumeniti na suncu, on živi taj intenzivni život, on pokazuje naličje rata, on pokazuje koliko je čovek u ratu samo topovsko meso. Postoji posebna poetika ovog romana u kojoj su žene svedene na telo i muškarci su svedeni samo na torzo. Neprekidno se nižu slike ranjenih, obogaljenih, dakle, rezultati užasa, svakog užasa rata. I za žene, i za devojčice, i za muškarce, za stare, za mlade, dakle, ništa upečatljivije od toga nećete pročitati o tome koliko je rat užasna stvar, koliko je rat nešto što je najtragičnije moguće i koliko to zapravo svedoči protiv rata i protiv svakog takve vrste sukoba. A to je nešto što je zaista vrlo važno za srpsku kulturu. I uopšte odnos prema velikom ratu, sećanje na veliki rat. Ne zaboravimo da je onaj čuveni čuvar Solunskog groblja na Zejtinliku preminuo pre neki dan, koji je bio živi svedok istorije i možda su se poznavali, ko zna ili nisu, sa 90 i nešto godina, da. Tako da, eto. Nataša želi nešto da kaže. Dakle, Stanislav Krakov je bio jedna vrlo intrigantna ličnost sa svojim tamnim i svetlim stranama, kao što je Nataša rekla. Veoma upečatljiv pisac koji je brzo mislio, menjao medije, koji je bio koji je bio znatiželjan, koji je voleo uzbuđenje, adrenalin, koji se stalno oprobavao u novim medijima i koje ostaje zaista upečatljiva ličnost jedne epohe. Izvoli, Nataša. Hvala. Ja samo želim da dodam da biografija je isto odlična, nije samo roman Krila, samo što je izvučeno iz konteksta i u suštini koleginica ili već kolege odozdo uhvatili su se samo za taj zadnji deo koji jeste deo njegove biografije i prosto protiv toga ne možemo. Eto, ali biografija je zaista inovativna i prva vojnička, akcenat je baš na vojničkoj biografiji Stanislava Krakova. Meni preostaje, pre što dam vama reč, naravno, da i javno divljenje prema mojim koleginicama za sve ono što su uradili do sada za Krakova. Znam da neće stati i srećni su pisci i čak i s one strane života koji imaju ovakve tumače i ovakve ljude koji ovako predano rade i istražuju.